Reka tubaye ikaze mu makuru ya K47 REPORT yo kuri uyu mugoroba. Amakuru yacu ari bwibande kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu makuru yacu turababwira ko mu myaka 10 iri imbere ingendo zo muri Kigali zizaba zikorwa na bisi ku kigero cya 50%. Hanyuma mu yandi makuru turababwira ko umukecuru w'imyaka 69 y'amavuko Wari Isugi ari mu byishimo nyuma yo kubona umukunzi. Mu makuru y'imyidagaduro turababwira ko umunyarwanda Kagarara na Ashton Hall bagiye kuzengurukana ibihugu byose byo muri Afrika. Hanze y'imbibi z'u Rwanda turababwira ko Perezida Samia Suluhu Hassan arambiwe raporo zuzuyemo imibare y'abaringa. K47 REPORT, bringing news so fast, updates, talking entertainment that lasts, educate, inform, we keep it real. K47 REPORT, K47 REPORT. Reka tubaye ikaze mu makuru arambuye ya K47 REPORT. Dushimire mwe mwese mwakoze subscribe mugakanda n'akazogera kugira ngo amakuru yacu ajye abagereraho igihe. Reka amakuru yacu tuyahere muri transport. Tubabwire ko mu myaka 10 iri imbere ingendo zo muri Kigali zizaba zikorwa na bisi ku kigero cya 50%. Ikigo cya leta gikora ubwikorezi Eco-Freight Solutions cyatangaje ko giteganya rero kuba nibura mu myaka 10 iri imbere 50% by'ingendo zo mu mujyi wa Kigali zizaba zikorwa hakoreshejwe imodoka zitwara abagenzi benshi mu buryo rero bwa rusange. Ni intego y'umujyi wa Kigali yo kongera umubare w'abakoresha imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ukava kuri 20% ukagera kuri 50% mu myaka 10 iri imbere. Ntabwo rero izagerwaho binyuze gusa mu kongera imihanda cyangwa ibyerekezo bisi zijyamo, ahubwo izashingira cyane ku gutuma izi serivisi ziba zizewe, zihuse kandi zikurura abaturage ku buryo rero zibabera amahitamo ya mbere mu ngendo zabo. Ibi byatangajwe n'umuyobozi mukuru wa Eco-Freight Solutions Obeni Rukera ubwo yaganiraga na The New Times. Yakomeje avuga ko intego y'igihe giciriritse ari ukuzamura uwo mubare ukagera kuri 30%, naho rero mu gihe kirekire ukazagera kuri 50%. Mu ivugurura rya gahunda yo gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange yatangijwe rero mu Kuboza 2025, leta yahinduye uburyo bwo gucunga izi serivisi iva ku buryo bwashingiraga ku nyungu z'abikorera bakora ubucuruzi bw'imodoka zitwara abagenzi ijya ku buryo bwo gushyira imbere inyungu n'ibikenewe n'umugenzi. Leta imaze kugura bisi nshya 190 bituma rero umubare wose wa bisi zitwara abagenzi zikora muri Kigali ugera hafi kuri 340. Eco-Freight rero iri gutegura uburyo bugezweho bw'ikoranabuhanga buzafasha gukurikirana aho bisi ziri nuko zikora mu gihe nyacyo, ndetse buhe abagenzi amakuru y'igihe bisi zigerera kuri buri cyapa. Abantu bose se ko basa nabiki? Aba bose babikesha Joy Decor House, cause we turn your dream event into reality. Turimbisha ibirori byawe ku rwego mpuzamahanga. Dukora dekorasiyo y'ubukwe, bridal shower, baby shower, birthday na room decoration. Twambika abageni tukanabasohora mu ndirimbo z'ibihozo. Dukora protocole na serivisi utasanga handi. Dusiga makeup, uburanga bwawe bukarangarirwa na benshi. Ikitonderwa akarusho nuko ikoranye na Joy Decor House tugukorera wedding interview, live streaming kandi byose ku buntu. Iyo wahisemo Joy Decor House uba wahisemo ubwiza, elegance na professionalisme. Dukorera Kigali mu nyubako y'isoko rya Nyarugenge. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri telefone nimero 0788215785. Twambika inzozi zawe ubwiza, ibirori byawe bigasigara mu mitwe y'ababubonye. Joy Decor House, we turn your dream event into reality. Mu yandi makuru, Munyarwanda Kagarara na Ashton Hall bagiye kuzenguruka ibihugu byo muri Afrika. Enoch Wizeye uzwi cyane nka Kagarara umaze iminsi yita Ashton Small ku mbuga nkoranyambaga, ubu ari kubarizwa muri Ghana, yatangaje ko rero agiye gukora urugendo ruzenguruka ibihugu bya Afrika ari kumwe n'umunyamerika wamenyekanye kubera gukora siporo zidasanzwe by'umwihariko kwiruka, uzwi rero nka Ashton Hall. Ashton
Ashton Hall watangiye urugendo rwo kuzenguruka ibihugu bya Afurika. Urwa mbere rero yarukoze kuwa 28 Kamena 2026 muri Ghana, aho yihuriye na Kagarara yise Ashton Small. Mu kiganiro Kagarara yagiranye n'itangazamakuru kuri uyu wa 30 Kamena 2026 yavuze ko kugira ngo ajye muri Ghana, Ashton Hall ariwe wabimusabye nyuma ya video eshatu yakoze agerageza rero kumwigana, undi nawe bikamukora ku mutima. Kagarara yavuze ko mu byo bateganya gukora mu bihugu bazazenguruka ari ukwereka abantu ko rero umuntu ufite ubumuga aho ariho hose ku isi ashoboye. Kagarara wiga mu mwaka wa 2 muri kaminuza yavuze ko rero muri gahunda afite ari ukugera ku bantu bafite ubumuga akabafasha kumva ko nabo bashoboye. Amakuru yacu reka tuyakomereze mu karere ka Rutsiro, tubabwire ko rero hari umusore ukekwa gusambanya umwana w'imyaka 15 amushukishije biswi. Ni umusore w'imyaka 18 wo mu karere ka Rutsiro afunzwe rero akekwaho gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 15 amushukishije biswi. Ibi byabereye mu murenge wa Manihira, akagari ka Muyira, 28 Kamena 2026. Amakuru itangazamakuru ryamenye nuko uyu musore rero yahamagaye uyu mwana w'umukobwa kuri telefone ngo aze amubwire hafi y'iwabo. Mu masaha ashyira saa 2 z'ijoro amushukisha biswi abona kumusambanya. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Manihira Ukwishaka Titien yabwiye itangazamakuru ko uyu musore yamaze gutabwa muri yombi, ndetse uwahohotewe yahise ajyanwa kwa muganga kugira ngo yitabweho. Umwana w'umukobwa yahise ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Rutsiro, nyuma rero aza koherezwa ku bitaro bya Murunda kugira ngo akomeze kwitabwaho. Ni mu gihe uyu musore afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rusebeya. Amakuru yacu reka tuyakomereze hanze y'imbibi z'u Rwanda, tubabwire ko umukecuru w'imyaka 69 y'amavuko Wari Isugi Njoki Njagifoibi ari mu byishimo rero nyuma yo kubona umukunzi yari amaze igihe kirekire ategereje bagakora ubukwe. Njoki wo muri Kenya yavuze ko gukorera Imana no kuguma mu gakiza byamufashije rero gukomeza kwihangana, ndetse binamurinda ibishuko nubwo yabonaga inshuti ze zishyingirwa ndetse akajya nazambarira mu bukwe bwinshi. Reka amakuru yacu tuyakomereze i Kinshasa. Ibikorwa bihuza abantu benshi byahagaritswe kubera Ebola. Minisitiri w'umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jacquemain Shabani yahagaritse ibikorwa bihuza abantu benshi i Kinshasa mu rwego rwo gukumira icyorezo cya Ebola cyugarije uburasirazuba bw'iki gihugu. Kugeza tariki ya 28 Kamena 2026 abo byemejwe ko rero banduye Ebola bageze ku 1307, barimo 377 bapfuye. Minisiteri y'ubuzima muri iki gihugu rero igaragaza ko ari abo mu ntara ya Ituri, Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ikigo cya Afurika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara Africa CDC kigaragaza ko rero iki cyorezo cyamaze gukwirakwira henshi mbere y'uko gitangazwa bwa mbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuwa 15 Kamena 2026. Hari impungenge rero ko iki cyorezo gishobora kugera mu zindi ntara zihana imbibi n'izagaragayemo iki cyorezo, ndetse zashyiriweho ingamba zihagarika amahuriro y'abantu benshi. Minisitiri w'umutekano kandi yahagaritse amahuriro y'abantu benshi no mu murwa mukuru Kinshasa utuwe n'abantu 18,000,000. Agaragaza ko rero izi ngamba ari ngombwa bitewe n'ubucucike bwaho. Abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo banenze iki cyemezo, bavuga ko rero cyashyizweho mu rwego rwo kuburizamo imyigaragambyo bateganyije tariki ya 8 Nyakanga igamije kwamagana gahunda yo guhindura itegeko nshinga. Nubwo bimeze gutyo, i Kinshasa nanga yasanishije Kisekedi na Yona asaba ingabo kumwigumuraho. Umuyobozi
umuvugizi w'ihuriro AFCM Ventura rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Corneille Nangaa yasanishije perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi na Yona wamizwe rero n'ifi, asaba ingabo z'igihugu cye kumwigumuraho. Mu ijambo rijyanye n'isabukuru y'imyaka 66 ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze ibonye ubwigenge kuwa 29 Kamena 2026, Nangaa yatangaje ko perezida Felix Antoine Tshisekedi ari ikibazo ku gihugu cye kandi ko rero naguma ku butegetsi amahoro azakomeza kuba kure nk'ukwezi. Reka twerekeze mu gihugu cya Tanzania tubabwire ko Perezida Samia Suluhu Hassan arambiwe raporo zuzuyemo imibare y'abaringa. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yaburiye abayobozi n'inzego za leta ku bijyanye no gukoresha nabi umutungo wa rubanda no kwirengagiza inshingano. Avuga ko rero guverinoma itazihanganira ibikorwa nk'ibi aho bikomeje kugaragara. Ibi rero yabigarutseho kuri uyu wa 30 Kamena 2026 mu muhango w'ibigo bya leta n'ibya leta ifitemo imigabane izwi rero nka Dividend Day. Perezida Samia Suluhu Hassan yashimangiye ko rero kubazwa inshingano ari kimwe mu byo leta iha umwanya wa mbere. Yavuze ko rero amafaranga ya leta agomba gukoreshwa mu buryo bufitiye abaturage akamaro kagaragara. Asaba inzego zose rero ko imishinga y'iterambere igomba kugaragaramo impinduka zifatika mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage. Dukomereze mu gihugu cya Nigeria tubabwire ko abanyeshuri bari mu kizamini bashimuswe rero n'abitwaje intwaro. Abanyeshuri batatangajwe umubare bari barimo gukora ibizamini by'amashuri yisumbuye bashimuswe rero mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Nigeria mu gace ka Borno. Ibi byabaye kuri uyu wa mbere mu gitondo ubwo abagabo bitwaje intwaro bikekwa ko ari abarwanyi b'umutwe wa Islamic State West African Province bateye ishuri ryisumbuye riherereye Ilasa mu gace ka Askila Uba nk'uko rero ingabo za Nigeria zabitangaje. Umuvugizi w'ingabo za Nigeria Mohamed Goni yavuze ko rero abanyeshuri 10 n'abarimu bari bashimuswe bamaze gutabarwa ndetse ibikorwa byo gushakisha abandi basigaye bikomeje kugira ngo rero hagaragazwe abandi bashobora kuba bagifashwe bugwate. Reka twerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubabwire ko abasenateri ba Amerika bakamejeje kubera Generali Muhozi. Komisiyo ya Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga yasabye ubuyobozi bw'igihugu cyabo guhagarika ubufatanye na Uganda mu rwego rw'umutekano. Ubu busabe bwatanzwe na perezida w'iyi komisiyo Senateri Jimmy Lischi kuwa 29 Kamena 2026 ashinja umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Generali Muhozi Kainerugaba kubuza abantu ubwisanzure. Senateri Lischi yagaragaje ko rero igisirikare cya Uganda atari umufatanyabikorwa ukwiye ashingiye ku cyemezo Generali Muhozi Kainerugaba yafashe cyo gufunga ibitangazamakuru rero byigenga bikomeye birimo NTV Uganda na Daily Monitor. Uyu musenateri yatangaje ko Amerika ikwiye gukorana gusa n'abaharanira umutekano w'akarere aho kuwuhungabanya. Gusa rero niyagaragaje uko igisirikare cya Uganda biwuhungabanya. Abantu bose se ko basa nabiki? Aba bose babikesha Joy Decor House, cause we turn your dream event into reality. Turimbisha ibirori byawe ku rwego mpuzamahanga. Dukora dekorasiyo y'ubukwe, bridal shower, baby shower, birthday na room decoration. Twambika abageni tukanabasohora mu ndirimbo z'ibihozo. Dukora protocole na serivisi utasanga ahandi. Dusiga makeup, uburanga bwawe bukarangarirwa na benshi. Ikitonderwa akarusho nuko ikoranye na Joy Decor House tugukorera wedding interview, live streaming kandi byose ku buntu. Iyo wahisemo Joy Decor House uba wahisemo ubwiza, elegance na professionalism. Dukorera Kigali mu nyubako y'isoko rya Nyarugenge. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri telefone nimero 0788 twambika inzozi zawe ubwiza, ibirori byawe bigasigara mu mitwe y'ababubonye. Joy Decor House, we turn your dream event into reality.
aha ni naho dusoreje amakuru ya K47 report twari twabateguriye. Kuri mwe rero mutarakora subscribe, reka tubasabe gukora subscribe kugira ngo mujye mubonera amakuru ya K47 report ku gihe, kandi wibuke gukanda n'akazogera kugira ngo nituyashyiraho ajya hita abageraho. K47